Waishilizi wanzani wa hele daula Tropic FM la Station du Soleil nyorikao ni udunge matangazo ya hele daula Tropic FM zerema za Mwenyezi Mungu na zimendeleni hanyotsi nyorikao ngamjunda ubonzena na hunundani wajunda hamazela pitali ntosana salamu unono na afya ibada kamrongo zose chani buzonsi pia ro harume daula ro alio haruma ema opoza ro nyorikao wadunga nana one daula ro nyorikao wadunga nao ne maopoza onsi gabu abushirio khairi na salama na amani red daula re maopoza kamdongo shobashuna mina madame Ben Swahiba alfamzem baba wa he Komor actualité siti nkuu ya Afrika usufanya zima na sinao sheni nyitukufu habari za Komoro miongoni mwa siti pandoma na ikao ziwishimu habari za Komoro Damina Amadam Ahmedi Kero mwandishi jimla wa daula Tropic FM mwandishi jimla Habadrodina Diko Pla Grand notable Abdallah Ali Najim Grand notable Alimba Bordeaux Grand notable Abdullah Maesha Marseille Grand notable Jamil de la Pierre Mama Ilma Paris Tina Amada Swalihi Paris Madame Docteur Dada Marseille Grand notable Abdallah Generali ikawa puar malejiji kulamde ikawa uhifadhi amini ze fikra za hele daula Tropic FM ngarimwambia onika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo tarehe 20 wa mwezi na 24 ya Fevrier ngarjomba leo mfumne ngarjomba bianika kozi jo jazz joka sirini kozi jo tsataya studio kadhair ze mikro za Tropic FM ngazi pepe ao asihazi hau husishi wari hau hadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu nyorikao ni udunga ya matangazo ya hele daula Tropic FM la Station du Soleil ikaunga roma bianika ngenyao imadayari hansibanu watukufu wanzani ngaramzire shelizeo wa Komor kawahudi wazaraka njema ze huja wahuzidi waza zembize hija wahudi waza rilamume baadhi ya warikao wakahoni sasura ya hukaya mwenye baraka watetu alihi president raisi wa hele chama la siasa raisi wa hele daula ikawa ambao dua para mapresida makandida zenowezo zwararu hombe ho hahe wakati yapara ni mhu wa hele daula فخامة الرئيس كولونيل أزال أثماني بعض وكومور وكانت جمع دوليو na kufuru na dombeho wakati yabeha wanadamu waibiha rumaye seni na Metro Gerard ze nukto ikawa ndizo zijileo hao sonima emabara hawe wanukangwa remawe mwe daula nyonise wa Komoro kasi urongo haraka ama zenya tija wakati siudiwa za ukaya haini mrikato tafsiriwa nizo zidio hoifubani arjo udhukuru wa mvaori uhensi Borlio harmon vao ndizo kiki de la République wazir wa hezi habari za ndani mzamani mahamitano ya rumishana na mwa daula mheshimiwa Colonel Azali Athmani baadhi ya Komoro baadhi ya haruma ngeopoza mhu kangurema Colonel Azali Athmani baadhi ya warugo fikiri kaula mtezo makatiano henga mjo fikirini haunga mwana ndogo ndi ritulize wa Komoro zero wambekaya iyo deheli iyo do namna wakati Islamu saya wanancheme udwa zambiza mvunza muo siasa ikansi hena mna yoyode mada ya hadani ili rieshele zizi mada ya bili ngarjo subuti rimoni seni ukaya ngarota la zuzumbabi intervention fakhamat الرئيس colonel Azali Asmani ya uzisiwa haruma ya France 24 hawila RFI dimabo ritala zuzi ikaundi sisi raona hauraelewa rionao maslaha upande wa hatu ama ze city za hatu zijodugabo ngarjo mikani divers joka kosto na minga mombo Mwenyezi Mungu ke nyoro mjoko he abantu mdunge mpango wa hatunu roanzi haona hii haki ya hanyu mwanzihe inde kredi ya hanyu inde kredi ya hangu inde telefoni ya hangu inde hanyu ya hangu nyinyi nganya haki mwanzihe haini mna kawa do mjoko hanza ngamu mtosoni nyonzi hao nyorikao ngamjoko hanzi hando do halikadhalika yole kredi ya hanyu yole telefoni ya hanyu uliwe kredi ndani mimi do uliwe ya hangu haini mdunge na fursa shabinga mtosoni hodi yoga bila sawa wakati mundungu ana kwa ana tosa na salamu do zahanyu nga ribushire onyeri mwamienika nge nyao
mri mwinyi maisha to sana salamu alaikum salam ben bes shimejwangu ikango jindo hiyo singani to sa na salam mesoniza ngenyao ko zijo huja zijo kasirini ko zijo hutsata ya sojo ka dhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimike nize haki za kibinadamu. Rangu 2016 mtukufu president wa parti Orange Mohamed Daoudou Kiki de la République waziri rimheshimu harumishia na Colonel Azali Athmani hata wahea au pouvoiri hamika wizara ya interior hamike wizara hiyo mtukufu Kiki de la République haonesa mbi haonesa njema izo wa Komoro wa juao amma yengu onisoka kaharuma ye linye ya hahe haudefende daula haudefende mipaka ya he daula sawa ne mawaziri wa birabo waonesa mbi na waonesa njema ngu amini izo yafanya njema ngu amini izo yafanya mbi ngu amini na yengu ansume kaja parozi radingoni mtukufu Kiki de la République candidat président ngoniso ukaya baada ya mahamira ruhenda haruhua hajitamka hizi sarafa za haya ukange na parti ambao Orange parti Costo parti ya Onisense Jirma parti ilona ijibu wa Komoro parti boko hakika Mwenyezi Mungu mrungu wono ya Jirma ya parti kajailata haibahara waume washengwa muhimili yao wahimize fikra za haya hamlaha yemhum wahe daula fakhamata rais Colonel Azali Asmanuka kama yizungu kajari renga zero ngari johu kama kandida 2024 tosa na salam kajanyesa balad rabi tosa na salam Grand Notable Yusuf Asmak tosa na salam haende mikeleleoni daina wanruikao wagombana watuka hanta wamwone wakati ya kaharumwezi mawaziri madirektiri ikao warumishao harumwezi ya Colonel Azali Athmani imakati ndanuayo Kiki rais president wa Orange president ikao mbardom pare makati ya ansuime haonisake parti hangu ndiyo vanuna siha mpaka rirumu ya nchini Pedro mwana mshangu na sera hea ikao na sera Amerika kama ujundo hiyo kule tosa na salama gamu bushuru khair na salama na zefami za Kiki de la République bandi agar mwezi shangi harama mitwala haukaha ngwanzo ya rume sinuba bandi ya mawaziri bandi ya wandu kwa jaka uzona ditojema juma hondo mrema makoro sonu moyo daula habiba renge carte ya serse haba mutlak minga mina objectif minga mina vision minga mina amanzon rumenti nubangu njanja pihoni challenge jia hautahani hili njuju seni onese hatimizi Kiki de la République président ema katiano wakati ujabu wa Komoro jitema rongo ili mwanadamu ya hisi angalie za kweli baadhi ya wandu baadhi ya zehele zija ngawandu kokoja kahumika thamani Président Kiki de la République. Koja kumika thamani azilan rabo. Olange nane muwa heda ula al-Aqid Uthman Azali. Olange wanzi afanye sondage. Ulam karakara. Haba wa Komoro. Zuni zomnongo urogo haraka wa Komoro. Baadhi ya wa Komoro manatipia. Baadhi ya wa Komoro. Nyurongo haraka baadhi ya wa Komoro. Na mhisi ya siasa. Msuara ya haini mbikawe waziri wa yamrene nae. Msuara ya waziri wa ikahafanya nae. Iketi mane yati uonise utukifwa msuhara yo haki shaka mwanzoni uonise ukaya endo vya hima yaremao Colonel Azali Asmani endo vya hima yafanyao mashindano ya hemu wa daula ni daula ino makatindano ya yorango usiku zehele zarewa le 14 janvier 2024 ndo nambari wahanda ndo Kiki de la République haba mutlak zevotizila kazija ni kubali kazija kubaliwa ani bujoneso na haba wendo hata jusqu'à tampi aba bwa Komoro ngamjuka barogo hindi ngamona uzesti shahada
nge Addis Abeba ngujoju sawa ende mahala fulani nge harumwe bwana wakomori sho msahau hindi nyinyi waambikao ngam aminiu ya siasa hema opoza ni urongo haraka shaze thawabu ni tuanza wakati nduo huo zije yabonga range paragrafi ino kwezi rumoniseni ukaya ndobi uremo emhu wa daula habaha wahandando kiki de la République président wa parti orange ikao haroni sardom para président wa Komoro na mrete shihaya yule mada ya rihansivano skole wenu mada ikao garjo mtekelezani wana uraji harumana damu ikao kamjaka wa amini wa Komoro mzimbio na dhana na uhima insultu na hufanya wana haukaya rizwe ya fijo rizwe ya animharubati rizwe ya paniki rizwe ya kadha wa kadha. Respect mwana rebel amada respect zile namna razia hafunye kode kiki de la République et parti orange hamba gonza rumentine hende armas election hawoni seze jil bazon tipia mone mamilita wae weide mundu bokonge na me député armée assemblée kaja kubali arenge parti ya itsambaza sawa na radhi na parti kauzi menyewa ne serse wadungu ze fikra za heserse hababu akomori mambo hindi yode manara kandari hebano limashele zizienu ka nyi urogo haraka na mimi watukufu anzani maheyabano mjoko hea na mcheze jem baze video zangu gazidongo vishifle wani gazidongo flashewa na weka mcheze jem ngazi fungao na mcheze jem na mti ze cœur ze jem na mti hau hanse video wakanga wandu bokweka wanaona tihabano wanza wa SI la karjazia karnauzia mpaka wakati ujao ko zijo ujazi jo kasirini ko zijo tsataya sojo kadhair ze mikroza Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile la more mekanize haki za kibinadamu yone nukta ya kiki de la République harem meshon de mani hamadaina Colonel Azal Athman harem meshon de mani hamadaina gouvernement ya Colonel Azal Athman harem meshon de mani hamba ze votizila mpaka nishao bahanu za waswili sido bahanu wala bibu zende hahimi awoti kana mtulizeni roho nyono maopoza matuka uamini mtukufu président kiki de la République président wahe orange sidorenga le passé ouais hahimi oui akaruma daula haise daula isa halaha on va wori uhansi aukaga zori bilieze kote zontipia Mheshimiwa Mwinyi Baraka Tsetswali president wa RDC afikiri namna hiyo wakati mwinji wa Komori wenji ozoni sawa wakati mwahida ule ya parema kandida ya parwa dada mkamjiri kensi haini mbi hamba haini rongo hamba hafanya ezaladhimu habazi nyinyi ngamuonao gamlinda we maana usuanga jo pase au kike pase shanga muonao kasitengwe mbidi president Mwinyi Baraka Tsetswali hindi ni mwambia oni ndovi mndu yabe wa haruma eseni habe hametre Gerard habe hana mruwa saya mkai humbo wa Komori baadhi ya wa Komori watukufu mgele Mwinyi Baraka wala haruma wala nikwe caution wala hafayilwa jau haba hagenda Gerard de Addis Abeba ndainado maître Larif nando kiki de la République asbabu hindi deze natija zaeze vote kwa baukaya kwa jaridi kwa na ukubali na maître Gerard wa yambeharu mwesenido president Mwinyi Baraka wa Tsetswali wa Komoro na rensi dono ubu ikawa ubu udosi wazungoni baadhi ya wa Komoro msiuhe mdo aminiliana nyondo kanga fanywe siasa maduge makandida na muamiliane mbreti hashwa ni wakati banke na ukiri watukufu karile weyinu wanloba nondo wao sina ukamanzani wa waziri sina ukamanzani wa directory hiyaboje ngamrudinde petizo na baba jana Tsambe malave ya Muhammad Belu waziri wa hedifai ngamina mino wazee watukufu wamba ukaya kejakiri ngamina mino wazee watukufu wamba ukaya wafanye malave shaholiba kana huliba ukalo fitna ikahalibi Belu ya wolo fitna
Haukaya sisi wa Komori ya jalatu wakati ngarjiju wao no haini mru na bakinele kebakia la hai. Wazee watukufu wa milanati riwaheshimu waduga ima senke kandida wa adini uze fikra zao wana mbakile sonzolo kabati malabe. Wazee watukufu ikao waduga wa mhungu wa daula fakhamata rais Colonel Azali Assoumani na mbaki na nyaye rijeri wone finali bas kabati malabe iyo nga mrudi mrepete et j'assume ma parole ntina ureje idingoni ba ndio wanungo hay ivongo tsovera kana huliba parce que le fitna rilawa harmon fo ni mabionika et je regrette pas. Comment si udiwaza ndio maana kwa siwande quelqu'un si va nous rifanye mna leçon wa mawasiliano wangu warambuwe ndo vie hayo mro yengo ndo ndaba hawasuli ndao yengo ndo experience yatu yukarna babat ngabo Komori wale abo tujonza bwele botation de ba hawelevu izemana habandazi nzionao wadaiu mbani da wala wandu makaumwa vani wow engwa shinda nona ndo Colonel Azali Assoumani hamaruwa ukajamaruwa nsuju mwa hedawu shaminga mjokaya mwenye baraka tetwali hende haonana naye wakubaliana kama jondaru mazevoti mwenye baraka president mwenye baraka tetwali habe ha Maître Gérard harumeseni ngena signature ya lazimike haitiwa wakati seni wakautoze na tija zila Gérard kaja paro akaja konsultewa ngena ze preuve za kaunizo wo waonesa Maître Gérard rimuheshimu hazirwa waenge na Hugo Bonzi mwishia imatsambaza ikao hatsambaza haruma le journal Le Monde La Figaro Sotipia c'est qui yewa romanilo mwenye baraka tetwali wala makahumdwania sawa na Mohamed Daoud président kiki de la République c'est kandani asirishebano bwa Komori watukufu ukaya indemana ko si Tropique FM la station du soleil si dobi maula na obi maun shaka ubande wanu kao kansi wanu nivumbwe mhuwa daula badiwe ni rais wa hangu Colonel Azali Assoumani al-Aqid ikenga kwa tohum kubali ya wizo nsina ushidani nao shamimi take mtangazaji fahamata rais Colonel Azali Assoumani wudi rais wa hangu amin shanga wako tum amini yo haki ya hao priorite ya hao sekitagazaji tunapa le droit oze rais udomika mapicha ya madina la ambaze bizafanyishia usonime daula ambaze njema zafanyia usonime daula ambaze bizafanyishia usonime maopoza ambaze trahizo zifanyia usonime maopoza uwaeshelezizie yo wanzo waje wewe mtangazaji setu sheka kanuso na boniso la udea wao sinda si Tropique FM la station du soleil Motlak iyo ngari omba umnyizi mgobano kuvandra kazawana ye linyi unundei si ono mana matsuo jana ahiyabana akahanzia ay bana woi akakomori hakazali ndo nazinu kaja kauzamba ndo tika inate de la République labda inka munji tika inate de la République ya Singali mwone mizidafanya ndo vya ndindi tabo ndo vi na tuhaba hizo nakaona maslaha adabu na heshima ndaba labda kamsujwe mndu wala kamanzia nikamsujwe mndu mitidori ditiwa neba mndu Allah bas mitido hulwa yomba vyo c'est clair matangazo yanu mgude ya riba si mwanadamu donc ndazibi njaka uzamba ndahu ndaba ndabo Motlak tina auto secret de taban tina auto mbabina ish Komori tina auto kono kom kono yawe bwa Komori watukufanza ndoga matangazo ya daula Tropique FM zidakeza hangu misinga zene hebanu ndoliza gadu au kahale en 99 rikana mpango watu tsuo Tropique FM ze dimanche à 8h et quart journali ba mpango wodo parwa
batani mafelewaka na mchindo wa batalifu na ujufu mwari likalo mpango alafu misivenze nikenu haba ndo haba bana bazerezoka ngamjoka ngamdungo nyoro watukufu wana wala tsawo wakati awala de mwaduishia ndongo ikangizo na maana wakomo yemhuwa he daula gushindano na gushindano na le 5 candidats minhu kiki de la république président minhu mwenye baraka tetswali ze elema ikao mwenye baraka tetswali wandikao Gerard mkao dute mgele yobo akomori bande akomori mtiane mashtaka liyo bonze makati ndano wa yobo akomori uwe Gerard nuwananya makatri wananya warawa uondo tosa na salam wodo mvago ko rikanzare uhensiru klase mwana shelezenka ni urongwara kabwa komor nywanza haraka na haraka kenando zedwana na zihise amini ukaya siasa de namnayo ngoma waziri wenji walo yabo wamba rabo zinji kwa sinaone muwa daula boma bien rabo bo population kwa turumishi harme daula gabangwa parti watukuze parti zao bai wazilashi bai watukufanzani ngam tarajio wakati nirenge emhuwa daula haonisa usikwa jana haruma zembawa kuu za ulimwengu za utangazaji hauzisiwa na journalist ze voti za reshe hakomora ukaya babiri burashi babiri nogozinji babiri mafele waka babi emhuwa daula haonisa izo ikao ndizo yeye yaona amma minga mjorenga wana makalima wagaruwane haonisa ukema journaliste banda haonisiwa ukaya Le Monde waonisa ukaya ze voti zibiri kalite fulani le journal Le Monde yo journal julao waonisa ka Union européenne ye Union la France là quoi da félicité et ze voti zila et aux États-Unis kada wa kada hasibabu betizi zavira usonima yedaula eze votika za Russia shemu yedaula hawanisa uka oanro kwa jaka yabo oanro kwa jaka yabo watwenda yekote ya hema opoza wawauzisa wawaunise kote hao ula journalista ba mitika mingoni mwa daula fakhamat ar-rais al-Aqid Uthman Azali hawakatila onisaka mimitika komortiono zeno bekao zavira kaya babiri maladroit wakati mwinchi ikao hawazonisa shaonisa uka cour suprême do atoa zenatija zila ya wonge yabo jusqu'à 2029 na ekati candidat to ça na salam oui et kababiri bourage et kababiri cour yo valide hazaba publiquement hazabe muwa daula ko zijo huja zijo kasirili ko zijo tsatsaja sojo kadhair ze mikro za Tropic FM gazi PPA asi hazi hauhusi shwari hauhadilela dhumuri mikenize haki za kibinadamu emwe daula wanisa ukaya ikababiri ndrongo za hus buraj jabukonge na ndongo ko hazikubali haruma ze intervention za hai sha kurui decide imika yezi wala wazee ikao kusupreme kama na mru tena wamba bengo babiri buraji bengo babiri shera isina we jusqu'à 2029 amadon reche nae hazoni sando kakati candidat 2029 e kaga sina ngobe dinila shanga amadon reche imwa daula demande dialogue imwa he daula al-Aqid Uthman Azali ha demande dialogue au sonime ma opposa e wajo ukubali ezabarindi zoni zo sasira nzero onisi peut-être zila Gérard peut-être zila Kiki peut-être zila Bourhan peut-être la marais matsan ze démonstration que zoni sa harma bonze peut-être Tropic FM ngarambao ndezila natija au kaya enge kabati amjoka colonel Azali Athmani wodi ulo arme daula idi ulio harma daula ulio yawe yafunga uzi ya hantiwa ujoko hantiwa ya 26 mai eo ananyasi ma president ma kandida ngojo ukubali dialogo
wa hadisi na muwahi daula izin zali sahiri balo dialogue banzo dialogue Allahu ala mono Daud wa zamba bala na ni raisi ya watu kandani onese watukufu wanzani wa Komoro mlo hashiri ukaya ye mouvance présidentielle ma technicien mlo na nye muwahi daula na mnyongowe hawa mje umabagweni mji ya resistance zone sipia ili mhasirishe ili muonise zevotizila ili zevotizila ani mjue mshindane baba buha wandu wa Komoro makandida ma technicien ngwa okala ndaona nyi mpakani yabo mtitsataye watukufaza nyono kama muhimili ya Colonel Azal Afman al-Akid Uthman Azad ma technicien ma cadre Madame Madibolero mheshimiwa ikao wewe miongoni mwa wandu wasoma bonsiju ulio harumai daula na mrohe bonze mliba makausano hea metrobako makausano hea hopinudi wakati uja Colonel Azal Afman kutsawa wandu abaha shasukari muhime na twarabu imwe daula ngutsawa wandu abahainu stilo na kalamu ndio bio kutokonda ushindi karsujo si Tropic FM shezori abiniu Colonel Azal Asmani muwahi daula habangu jote hansiwa le 26 Mai shanga mwambati de namna hiyo waliobonze uchapa kalamu stilo de Espanyol ya boga rongo zao mouvance présidentielle mtikenzi yao juma urengamaji na mishahara na urema twarabu na utahama gitari ba wakati uja wakati muwahi daula mheshimiwa Colonel Azal Afman yafanye coup d'état en 99 7 mois wa Komoro kaja validewa bonze kaja validewa tukufu Ahmad Madibolero mtukufu waziri wa affaires étrangères bwana Amin Seif son excellence Abdou Seif son excellence manahakana panga za wanadamu wa roha harme diplomatie wende milele soni hata ya 9 mois et 10 mois fakhamat rais Colonel Azal Afman hakubaliwa ne daula wa Union Européenne et Union Africaine et mahala yote pia akaku detendre hazilo haroma zeti abo wakati uja shatitorabu dizila na paroma byani zesemeni rakanizo ukaya ngamrema uzetorabu hizo amanga mweshi hobohonio hauke kuru wa mika Colonel Azali Afmani ukele ya hunda hauke seni waonisa ukaelu ya hunda yabo ngabo zabaki uka mtukufoi ushindano na watukufu wambao uka kazi jakiri kazi na ukiri garilidao zenatija sijibu kansi haruma bali ya manotable karati manotable haruma siyasa Union Européenne kwa na utujua manotable na mvaile jiva je namna wanwa vaile jiva ili ya zirasmeshiwa haumrambuka ye dialogue yanzo ifanywa inu inzabari ekweli enrabo engwa jokiri wafanya majisi le 5 candidat président tosa na salam gamoniso ukanga sina mwana nyasi Komoro ikao harengwa rango ya affaire ya Madina mwana nyasi arifi din ya pohar mashisi wa Shanzuani labda habeso mjini mitsamenu mwana nyasi woi hakanena wananya wafungulwa takriban ngabo walona mahamili wasafungulwa maha yedi abaki Arifidin harume affaire ya Medina ngarita hao nyinyi daula mwana hoi hauye mru hoi ya hukumlwa yani kwanza kizahi haukawa nanya wakawazima wakaudhwaniwa suwa warende haukoja renda wachililiwa Arifidin kwezi nyono mlo harme mabehe ya kijeshi woi mwana Mkomoro ni mwana hoi ngudhulumishiwa ukaima ahansu wa wakati mwinji ila hali ya affaire ya Medina ta jusqu'à maintenant yabo ngwendo yangarie Dr Salami haromezi fungo ikaonizo alonizo yabo yoti nyangu Arifidin ikao harengwa ya affaire ya Medina ngia harma mabehe ya kijeshi watukufu wanzani gartoko bambia wa ndongo banu ikao
garelona uzituda hatari zi Paris warwa vote le 14 janvier bahinga bo prebus jokotolwa zaho amikao wahimi wafanya hazi njema shara hansi naho devoile wajokoni kwe preminu ngamdungo pazapa hoka Tropic FM rimambenuka rihana jini ambao unusumbiani jini ya nusumbiani ngeruzi sao hukaya ngabo primus jokotolwa shakarna uvumba inga jokoni kwamba usiku ujoze primus inu jokotolwa garjo mwambiani tosa na salam au kasi mwambiani ka kozi jo hujazi jo kasirini kozi jo tsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hau husi shiwari hau hadile lazimuri mikenizi haki za kibinadamu ze primus jokotolwa za hunika uwanika wafanye hazi ze primus jokotolwa wajokonikiwa yedo wahimilie daula yedo wahimilie maopozisyon ye jini ya hatu nusumbiani wa hatu harambia ukaya remezi sabu baraka zijachanganya Shamsu Zulu kama restade mirihi raha ze primu hisangio nziani nusumbiani habari tulileze roho rekensi hamakini wanadamu 20 warengwa rangulwe 17 janvier haruma wa mharbati wa njia wanazijana haruma mharbati wa njia ikawa wakahuluite wakahuonesa ze sura za heze voti waonesa otukifua hao kwa tiradhi heze natija za tolwa haukaye diotide na mna za lazimu wowo wambao wazitolea wanadamu 20 wakaho gendarmerie osikuwa jana wane wabewa ho maison d'arrêt wabaki 16 ngwa miononi ha gendarmerie garjuzi sao kwezi watukufu wanzani wanadamu wanu warende banu zabari ezabari batsobira mahakama eze famiza honga mjuao wasawabewa ho maison d'arrêt 16 zabari watsolejeziwa wabewa zabari hindi izo pia rai za hele daula Tropic FM ranzori hashirishe enyi madhuma na maopoza ngam aminiu ngam mjuao kaya gabo wana wa Komo wazingaro haruma ragulu 17 janvier 2024 rangu wakati wa hizi evenement zila ngao mihono ni hai serikali ngao mihono ni hai gendarmerie osikuwa jana watolwa wane wabewa o maison d'arrêt 16 wa gardewa garanzoro muziseni madhamana mkanga mano biu maavoka haunyon wa siasa ikawa mwaba nchilo marumonwa wanadamu wano ngamwa juao na mfanya haini kalite hata wawire mwema na amani wanadamu wanu wanazijana hamada wanu walejeziwa uende harumazi amali zao hauka wanu wana wakomo sawa ni mwana nyasika wale mdhukuru banu arifidin ya po haruma mjini mitsamidu ya karuma shesi wa Shanzwani haruma ya feri ya Medina na mwazema harangu wakati ya feri ya Medina gadora ta 5 nge prison wakati mwinji ngari mweshele yao zinformasyon izo nga sinizo abo lazima dhukuru wanadamu hamadaon ngari juwa kawe daula kwa jam garde bure shazila hali ngari amini ukawa nasijana 20 jana ikao wane wabewa omezondare ngari undo mnyizibu biidhinillah ya maslaha parani harumensi uwanu kawa harumaze mabeho ya kijeshi raguhusu rangulo 17 janvier 2024 hem harbati wanji harumensi wanadamu wanu wake mahuri ya kamga benze randise nouvelle génération ya nyumeni randise yezi ya nyumeni kaga mjoko kabo akewa jwa Mwenyezi Mungu kaga mjoko kabo ngama mbondo ikezi yonga joko kabo haukai mwaida ulahamba ngubaki hata jusqu'à 2029 na kati candidat vao le 5 candidat président wa Barlua para marais warambia ukaya wambia ye Komor wambia wandu ibaha ukaya waandao hata mpaka watoe zio awala dhimurdota entre parenthèses dhimurdota entre parenthèses na uonesa ezi jiriwo haruma enti yabo mpango watu saukaza kefu yabo ngari mbushiru yao ni khairi na salama na amani na urezume izo kaundizo rahaba timambia ni ukaya
wakati ndaunuo wakomoro wakahusupsione kataba supsion anivana na uhamba na urongoa ma president wanu na de president wa Orange kiki de la République ikao hani kwa ekosyon ikao wola kaja kamingoni ikao wola jao nana Mwinyi Baraka Tetswali wakatenda onana president Mwinyi Baraka enda onana ne mhu wa daula ya towa wando hahe na Maître Gerard honda harume sedi imakatianu waudo wanrika wakaza shonde manyu wadungwe mhu wa daula tikadani hasilisho wa Komoro ukaya mtido kana vana haku ba wakati uja mtido kana uprese ba wakati uja kiki de la République ituo hashitoa ho alani hamba ifo ya hakije ifo ya rumenti president Mwinyi Baraka Tetswali hido alikadhalika Maître Gerard wala onikamka wadhani wa Komori baadhi ya Wakomori gamzusukuta surungo haraka tuharaya mimi ngamrudinde je tuharaya haini mndoko wakati wa wizara ya interior ifanya nayi shayuke na utokiri mtuhara mnatikoze roho shaukari daula ukari abo mrarumwane daula kiki ekade jirma ya hae hawonyesa wonsijua kwa wenge na mamilita wench robonze rahunundani ngeluder de démonstration d'iso Mwinyi Baraka Tetswali kabati mbia tuhamba katabe ya Gerard harumeseni na mlamuhe wa Komoro mlinde zenatija ngamrudi nreje itamba ukaya uksimbillahi ntina uharazo na haba ngama swime hizo na haba banu sabe malave ya mheshimiwa waziri wa difanyi ya wazee watukufu wakaho mjini Fumbuni jana waharaya ngami ndao asampursa kabata kawana huira malave kana huliba haukaya ngabanzo wanu wele wa gabiliani na minga mstehi wazee watukufu manotable wa roswaze mbiyo harbe faya aulad al-Komoro ngamstehe wazee wa milanansi wa Komoro wa roswaze mbiyo jana juzi mjini Fumbuni ngamwastehe ya waino ronodwa kensi na mdore mana tampo kamimi le 5 candidats mimi mwa daula wakati urjerone finali shom karakara no mbatso mwinji woirimlava bende batolwa pumba la mali yabo ni waziri belu lifochwa liende hula sije mhada wa Komoro wa manotable watu watukufu wazee kangana mheshimuni rejani bwina kama mheshimuni rejani bwina ngamu amini ukahaino nongona haki ngabo janibu wa amini ye mhu wa daula manotable magran notable ambao kaya Colonel Azali Athmani havotewa ne Komoro raere maguverneri wa hai ngabo janibu magran notable ni waheshimuni wanikao sura ya njema ikawa tozo adabu kadomili ambao ka ye mhu wa daula kaja votewa yabo bana animbrenda ba komjini hao na mwende makensi harume miji mkensi rendez-vous le 26 mai oui auno izo dezera aiza hatu Tropic FM mdoru chana haukarizo ya yani kena ukiri leo ye ulione cadre ye waziri ye directeur ulio serse ngobaki serse hata 2029 amini izo fanyao amini izo warenda amini zole zera aiza tu Tropic FM nyima kadri mahimilia wanu kabati mrujo hulo abweneziyo ranyire manotable na muamini ukaya de 5 candidats wambe hezi ngwajo hifo toha ili bake transparency na vote za saya awona muamini mahala mafariki leo kabati mtezo banu harumale daula Tropic FM garantu jiruone haukabanu wa Komoro watukufu sinanrabu baadhi ya Wakomoro wonanrabo sihanza rizo ya nrabo rizo ya rubambilu nrabo baike na upase so mali la Tropic FM mde wana ukanga warodo
vanu oiga no neto uzulifuka unaokaye makatiano garjo ustehi walio harume daula asampursa garjo stehi wandukaongao maopoza asampursa roaze remakad waume washe haini mrende akenso mjini hao shamalave no kwezi waziribe kama kini ikajalibi faida yini mjokwe huna koe kamna ukana humbuli yani mfanya bunjilio ngamjo hure mankasu hatel hawi ikajalibi bali ya wakubali kaharende nayo na kana ukubala ukawala wizara ila wizara nango amini ukaizwafanyao njema na izwafanyao baadhi ya anga mambao zombi tosa na salamu wa ila lika garimbushira wenye khairi na salama na amani nyorika muhe abantu wakati uja waho bushiriani ike sauti ya tuihea zihubenza sharika ndar tose zijadibu zonsipia rimambeni ka yodi actualite fahamat rais colonel Azali Athman hu shemeza dialogue iyo kaitibure hajuhanza haulewo idu lewo ka hauziswa masuala refi raha haya thibitisha haoni sauka wenga bozabira nai izo hajuhanza sha gabili ze shiswa shamaure haoni saukaya nda shiswa shamaure shosha Komoro na ukona ulejeza izo pia hazonesa hakahaumakinifu harongoa he sauti ma opposition garili dao ndizo dialogue ila kweli ngamchoheda kamna wenda wajua ndani ebano kweli mwenda ula demande dialogue ukaja demande wajua ndani izazirishia na Daud rishia na raisi jiza hemu daula haukangu aminuka wabiri wakati mjizo kweli hazoni sarme khutba ya hai harma France 24 ukakweli ngaba ndongo kauzibiri haunai ikao kazjalola na nezevoti ama haini rongo mahadisi wa ila lika ma salama.